Empaka z'omupiira gw'ebigyereza bishiki ez'amashomero ga senior ez'ekyanga kya Ankore eriizooba zaataaha izooba rya kana zirikuhinda omuri Banda kandi amashomero agarimu Boni Consili, Sheema Girls, Kibingo, Ruhinda SS, Mwamba, Kibura Girls, Vine High School, Mujon Foundation, Roadside, Nyabubaare Secondary School, Ijumo hamwe n'ezindi zaarabaho kuza omu raundi ya za tiimu 32. Hata hinkugambira twakorofayinga kuza omu round endijo round of 32 kandi ekyo kyatugarizamu amasiko go kugira ngu tiimu zezi turabugane twiza kuzitera abo kuba tiimu yokubanza tugisingire ya kabiri eri Nyabubaare yatsitora gore mwari 0 konka Nyabubaare twagireba mu kubera tiimu y'amani abo kwarasitiye kahenderero mu quarter finals kandi timu ezinde zebenezana zesangane zitera gora 8 gora 7 so cyayoreka ngo nitwe twinamani kashaka twakoraje munonga twazana bwo kubanza sofa twasinga gurisha twariyemwe kandi abichiba bazanaje munonga binamani ba inspired munonga tekatika ngo baza twakoraje munonga kuba abantu really to balancing amani nabo mazo birabinje tukwa training coach skills za tuhereza na techniques ziriya mutindo munonga kandi no biyambo tukwiye wa director witu atutire mu sente nyingi kandi turi ready kumuheza results nungi. Omu makuru agandi nabwo mu mpakezi tiimu ya Nyakyera Secondary School yabingwa mu mpakezi bwa nyuma yo kushwijumwa ekashangwa ko bamwe abazaana bayo abo yazaniisa omu muzaano gwayo na tiimu y'Isingiro Secondary School babire batashikire kandi enshonga egi hamwe n'eya Nyabubaare Secondary School zakorwaho ziti abana bagambaho na habo Shina na Suzani Shina ririze kacirwa kujja kwa kuyizire bira 5 twagitwara Kampala of course tukatambura kiro twashanga buri batu kwasabira mukaga bajya ngo bakuruzinjira kandi gusuzani we n'umwana witu nawe kunga wa kompeteni manyeri ya makari magezi yake mutwire mu rusa tutazi twa complaininga immediately bamugariza aputa yitu Nyabubaare Secondary School ya Bushenyi na yakwebe ine ngobushonga buce konka ogubushonga tumutugezo kubugonjora bukuba system ebeta yinabana ebeta ka transferinge konka abana n'abana banyavare n'abashomerayo kandi binde myaka iriyo kandi bine documents zabo so intekateka ngo SS neza kukisotinga kandi cyo tukuretera tukipasa kuturetera ku disqualifying Nyabubaare bukuba ico twanti manyisa ngo tubanze turebe kutakwasa ko abazana ba transferinga then timegumuze munezana. Emizaano ege yatandikira harwo kubanza neyo kuhendera hizo barya Sunday.